Lesigameko lesike sibathuse kakhulu khona-ke endzaweni yasembikwakhe. Ngesikhathi-ke kufika-ke bomsolwa-ke lababili, kanti ekuqale kwafika munye-ke wathi-ke ufuna khokha-ke imali ku-mobile money. Kusenjalo-ke bese kufika lo munye-ke ngesibhamu wathi-ke aphume yonke-ke imali lekhona. Kanti bathole ukuthi incane kakhulu-ke imali bekathi-ke ikhona kuso kulesiphaza. Kwaba ngilapho bathi sisike ahambe nabo-ke baye-ke endlini kuyafuna-ke lenye-ke imali. Kanti kuthiwa nabafika khona-ke endlini bakhombe wonke umuntu bekathi-ke akhona-ke ngesibhamu. Bathi-ke aphume yonke-ke imali. Kanti lapho-ke bathole-ke imali enganga-150-ke emalangeni. Bakhomba wonke umuntu ngesibhamu. Emva kwalokho babese-ke bayabakhiyela ngekhansi-ke endlini. Wathi-ke na ufuna khipha 500. Ngathi ngicela ukumbukela emvede wangitshela ukuthi-ke iqola lakhe licishile kude ngangachajisa khona. Ngathi mina kude ngachajisa khona angathi because ngisendlini khashana. Emva kwaloko athi segadze lokho kuchamukele umunye ekhoneni aphethe lesibhamu athi ngicela ningasanyakati kube into nyakatako ongela le phasi lebhuti bekuvele nginayo la siphaza avele bathekala le phasi naya bamlalise ngala emva kwesiphaza. Emva kwaloko bathi kimi ke angikhiphe yonke imali lekhona nginede lo bekathi ukhipha mobile ngikhiphe mina imali yonke bathi incane le mali angikhiphelele ngithi mina ngisenza kufika la ukuthi imali ngiyidayisile ngibanete emakhathini banete ngithi kunako lokhona thathani ko emva ahambele baphethe isibhamu ayilesinye isiphaza eceleni afike angishiye nalo mye bekaphethe nemali athi lo munye asenakele lo bheke lapha isiphaza eceleni ngithathe imali khona imali bengikhiphile mina bengifihlile bengifakhikhini 1000 1000 ngithathe mina le ngikhiphele imali leyo ngijike ekhoneni phasi ulapho kodwa benginelekasi khona yavicathi ivinjeni ngelikasi nethele macala ngijike khona mlele mali nababuya abuye lebhuti baphethe isibhamu bafike bavule babuka emakhathonini bangishothi bangayike kuyobuka lapha phasi le likasi la ngijike khona sisi bakadayisa emakethe lapha ngendlabo betana ibamkhombe ngesibhamu wathi nafika sisikima wathi-ke imphila iphi imali ngathi mina imali yani manje ngiphethe umfana mina wasina-ke bafuna imali athi lo bhuti-ke sitawuphihlitela mfana ngesibhamu thina sikhiphele imali sithi kuphi ngithi mina ishayela make angiyadi mina imali ukuthi ikuphi ihlalaphi sihambe siyale egamelo lamake lasifika egamelo lamake afika sesisuitcase lamake akhuhlulise lakhaza ave athi kunemfole lephuhlitela abone emavilo aqansini le mali emva kwalo wakhiphe 150 sifole 150 linye singayithole emva kwalo basikhiyele bahambe basishiyela ngekhathi-ke thina bashiye njalo lokho bese sicela-ke bamfu ukuthi mane bazivulela bamfu bayesaba nabo uvula because ngathi bababonile abantu benibangakhi nebekanikhela besingifona sesonke ngemfana mncane banikhele ngabani isikhathi bebo 11 isikhathi nabafika nje bebo 11 lesikhathi because thina vele besingakhila mnyango bezivule nje kancane sesibona afu bangena sebanyenda imadvothi fike basikhombe ngalesibhamu nathi-ke vele sithuke. Lokubathuse kakhulu ukuthi lokuganga lokhu kwenteke-ke ekuseni kanti bathi bona uma ngabe bantu baganga bebangagada ukuthi bantu kube bahlaseleke ebusuku hayi nje ekuseni-ke kusaphithitela. Etindzabeni temsakato yeMswati Channel, ngingeri Khalusi na Justice Dlamini sisembikwakhe.